Red, merah. Wah, mobil box teman-teman. Ayo kita lanjut lagi ya. Green, hijau. Wah, mobil molen teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Purple, ungu. Wah, helikopter teman-teman. Bagus sekali ya. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Blue, biru. Wah, keren sekali teman-teman. Mobil tangki. Ayo kita lanjut lagi teman-teman ya. Orange, jingga. Wah, mantul sekali teman-teman. Ekskavator. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wah, dump truck teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita, Kandar TV.